Vi recite kad ćemo krenuti, može. Evo krenuti. Bok, ja sam Aks, uz mene ko dva igrač Dugi, predstavi se. Pozdrav, ja sam Hrvoje Dugi Biondić, lider klana sam Meli Tigers, igramo kod Vicu. Evo, igrali smo danas, to jest jučer zapravo, u skupini E sa timom Sisyphusom, Our Fucking Clanom i Average klanom. Te smo prvi war dobili protiv Our Fucking Clana u Burgundy mapu, mislim da je bilo 11-4, tako nešto 11-5. Odigrali smo solidno, igrali smo onako našu taktičku timsku igru, kako smo se dogovorili doma, tako smo to i primijenili tu protiv Our Fucking Clana. Drugu mapu smo igrali Matmatu protiv klana Sisyphus. Igrali smo Matmatu i po meni smo loše odigrali, ali ujedno moram priznati da uopće nismo doma praksali, trenirali ovih zadnjih mjeseci i pol dana što smo se pripremali i gikali za LAN. A rezultat? Rezultat je bio 11-4 u stranu klana Sisyphus i zapravo smo dobro i prošli, stvarno nismo ništa praksali i rezultat nije ni čudio. Te zadnji meč smo odigrali u skupini sa Average klanom koji je ujedno bio glavni konkurent za drugo mjesto, te smo htjeli drugo mjesto jer se nismo htjeli boriti i nismo htjeli riskirati živcirati se u nadanjima da budemo među najboljim trećima. Te smo taj war odigrali 10-10 na Tužani. Vodili smo 5-0, imali smo jako dobre prilike da ostanemo i bolji rezultat na početku, ali ekipa se vratila na 5-5 i čak i povela 8-5, ali uspjeli smo izvući na neodlučno. Na kraju se ispostavilo da nam je to treće mjesto dovoljno za prolazak u play-off, te smo danas u play-offu igrali protiv tima Gumicuki koji je relativno jedan od favorita LAN-a ujedno i prvo jako su u skupini. Doduše imaju dva nova igrača, ali to su sve igrači koji su kvalitetni i igrači koji su nastupali za hrvatsku reprezentaciju. Tako da tu rezultat je bio 11-4 u njihovu korist na mapi Burgundy. Mogli smo bolje, mogli smo uzeti par rundi još, ali nema veze. Osobno što se tiče LAN-a, što se tiče organizacije naše igre, mislim da je to jako kvalitetno napravljeno, jer imam tim kapetana Hansa kojeg sam postavio novog za mozga momčadi i mislim da je to odlično funkcioniralo. Doduše mi praksamo tek mjesec i pol dana i ja sam uvjeren da postoji još samo da budemo još bolji. Tako da sa vremenom, ako bude ova postava, ako se promijeni igrač 2, da će to biti funkcionirati vrlo dobro, čak i odlično. Tako da se zbog toga ne brinem. Za one malo manje upućeno, možeš li objasniti zašto ste vi kao treći tim prošli? Znači mi smo prošli kao u strukturi organizacije natjecanja, način je tako prolaženja, znači da prva dva idu direktno dalje, a dva najbolja treća idu dalje. Te smo mi bili među ta dva klana, čak i prvi. I prošli smo dalje. Zasluženo, jer mislim da nam je i prioritet prije LAN-a bio da prođemo skupine i to smo ostvarili. Nažalost, prilikom ždrijeba, sinoćnje ždrijeba play-offa nismo dobili idealan tim, jer realno tim Gumicuki je ujedno i jedan osvajača prijašnjih Gamerjack klanova, jedan ujedno i klan koji ima konstantnu u LAN-ovima i online igranju, tako da mislim da smo mogli uzeti još koju rundu, ali u globalu smo odigrali vrlo dobro. Na početku smo i čak, usudim se reći, namučili, možda to oni neće priznati, ali ja gledam na to tako. Koja tri tima vidiš u vrhu Call of Duty 12? Definitivno vidim tima Servitas, koji je jako moćan i to je pokazao online. Doduše, kratko su vrijeme zajedno, ali pojedinačno imaju jako kvalitetne igrače i možda imaju i taktiku čak solidnu, ali pojedina igra im je jako dobra i mislim da bi mogli daleko dogurati. Među prva tri definitivno. Od druga dva klana usudim se reći da je Gamerjack jako visoko, bivši četvrčići, na Clan Base su prvi, tako da dosta dobro kotiraju i od njih se očekuje jako puno u nastavku natjecanja. Ne znam ko bi još mogao staviti tu među tog, ajmo reći, broj 3. Sisyphus mi ne djeluje toliko ozbiljno, toliko dobro. Možda je to moje nekakvo mišljenje, ali... Možda Pimpeki, oni su ne ovako nekako, usudim se reći, iz LAN-a u LAN, to je jednostavno ekipa koja igra konstantno zajedno. I koja kad dođe na LAN, oni mogu iznenaditi svakoga i pobijediti svakog. Vidjelo se to i u Splitu i općenito svi znaju tko su Pimpeki. Mogu iznenaditi, ali ako ih krene loše, onda će svi jednostavno... Teško se oporaviti. Tako,
teško se povrate natrag. Evo malo da se maknemo sa gaming sa igračke teme, možeš li prokomentirati ovaj LAN, pošto si ti dio Gamerjecta, recimo iz tvog viđenja iz Gamerjecta dijela? Evo sudjelujem u Gamerject staffu, dio sam i znači, kao organizator jednim dijelom, malim dijelom. Nažalost ne mogu se posvetiti ovom LAN-u toliko koliko sam se prijašnji mogu posvetiti, jer ujedno i radim i teško mogu izdvojiti vrijeme, ali dao sam koliko sam mogao i za razliku od većine trudim se. Ekipa je tu, dala je sve od sebe i to je najbitnije. Mnogi to možda neće prepoznat, ali evo stvarno želim da iznova Gamerject kao organizacija, kao organizatori LAN-ova, stvarno mislim da idemo iz boljega u bolje i da se trudimo i da jednostavno mora funkcionirati na bolje. Uostalom pogledajte koji 4 Pro mi imamo, organizacija naša je dovukla 6 najboljih timova od prvih 10 u četvorci, tako da je konkurencija odlična, jaka. To je još jedan pokazatelj truda Gamerject staffa i voditelja, znači i Srkija i Grabe, koji sudjeluju u tome, koji stvarno maksimalno daju. Ujedno morate imati naravno sponzore koji su tu jedan bitan čimbenik, bitan faktor, a to definitivno HG Spot je i pokazali smo do sada da možemo, a nadam se da će i dalje biti što i više i bolje što idemo dalje. Jesi ličin specifično razočaran? Pa, kašnjenja na hrvatskim LAN-ovima će uvijek biti. To mnogi ljudi ne shvaćaju i mi iz organizacije, znači iz tehničkog dijela stafa, iz administrativnog dijela stafa, suci i sve daju stvarno maksimalno da što bolje organiziraju LAN i da bude što manje dileja, jer to svi znamo koliko je to mnogima krucijalno. Velim, toga će uvijek biti, ljudi kada dolaze moraju biti svjesni toga. Nažalost, mnogi nisu, ja znam da mnogi dolaze iz drugih krajeva, i Hrvatske i iz Europe, i da moraju biti svjesni toga da će kasniti, neće sve, ali da jednostavno mi se trudimo to što više smanjiti i što bolje napraviti. Mnogi tu su ljudi dali jako puno, ne moram ih pojedinačno nabrajati, ljudi imaju neprospavane noći iza sebe, ljudi jedva stoje na nogama, ali i dalje su tu, i dalje pomažu, i dalje će dati sve od sebe da ovo što bolje izgleda i što bolje organiziraju do kraja. Hvala ti Dugi, to je bilo sve.